lên cái với này hiện chỉ phải gần book chưa cái gì PM party chuan kan PSC PT TVC là bên chua kan koinin Reiek development of immediately required infrastructure for tourist development at Reiek thì component rang som le patni te endikin nimin biakhan kan kala chuta chua sil fen lo tam ta kan mua chumi chu mi pui khi ta hian puan sa kan tua hei tun lain tourist minister ana po chung changa hau sa te po na thok thai da no satakin ma kan so na tin resolution te an pasa chu tiang ani lai chuan thil fel lo tam ta in pu mom ni chi hi alang chiang sia chumi ang chu mi pui ma hian tarlam kan tua kan hian public grievances te ne vigilance te le kan media and publicity te ne lai huna hian press conference kan ro ni ti chuan ma sai chumi chung changa kan hala sang te le kan bo sui dan te le kan thil mu te PSC member pu TVC lo ben chu te train ngai khatai la thom ole chu thar the na tu te si bai kan han buk chewa voinia kan thil ti turi poimo hle in ka sia zui mai mek le kan zui zel te po ani boka ama sain kan minister chak tak mai tun lai lar tak mai puroba romoi roi te ina a department chan sang noya na thok tu te timang consultancy firm le contractor te phena hian ama minister hi abiru ninge ya keni je PM party chuan kan ngaya in soifia turin kan phudu ni kan GS vigilance ina soito ang khan February ni som pathum thotran ni khan tourist department in kol to Reiek tourist resort khilaya man mothak tak mai ne sits atanga fan kan don noi zanga somruk manga chei thatna turte an na thole an sum man daw dante ain milem ti enin kan han kala kan hanen fia heta hianin langchiang ta chu I estimate he na hi noi zanga somruk lai ania asum hi donor ministry tengin ne sits noi tanga fan kan hu ania he na mutu hi department in RTI tanga min chan dan chuan restricted tender mangin DJ consultancy services ania July ni somthum sang ni som nia tanga thotran ni in RTI hian min changa July khatira agreement hi zia fel ania thlasom pariat chunga zo turati ania thlasom pariat chunga an zo man lo ani chuan ni khata tanga ni somthum thleng hi cheng sang ni choi tur ania ni somthum pakhata tanga ni som ko chung kha an zo lo chuan cheng sang sari zanga ni tin choi bel tura agreement hi ziani chuti lai ro chona muna kan han kala tanga langchiang ta chu thlasom pariat chung hian an zo man lowa nikum December sang ni som ni pakhat December zo tura ti khan nia an dil bela extension of work chuta chuan tun January tha thleng kha pek bel le ania chumi awang chuan January aral ta ka wangin ke ni in kan han ena anna hi RTI in December ni sari amin chan na hian za somriat pasari zo tawang le noi zanga somru ka tang hian noi za thum somnga paruk le singli sangri zanga zet pek chuato ani ti min sila he na hi kan en chen chun works company hi som pahnia oma chi sang avai noi zanga somru ka nia chung zinga langsar te fan mulo te kan nia chung chu amuna thok tu assistant receptionist min han fan puya le a contractor te an thok mek te kan han ena chunga taka min kalpol puina chuanin waste disposal and waste collection and disposal bol lo pai nei hei zong he kan hu thei ani an soi zong zonga hei cheng noi nga man don ania noi li si singkwa sang li man ania so ta na englo bula an siama tin renovation and upgradation of amphitheater ti hi noi som kwa panga chuang man ania hei hi thasareng ania tuna englo an ti dona khana han chiat an vot chiata malam hi ti hian te man zo dau bela noi som ko man ani thasa siam sareng man ni loka swades darsana changa siam khami khania chutiang bokin abul kan han lu tanga tourist resort ti kan hu chuan hege te hi ban paruk ne ania cheng noi som nga pathum man ani asira hian tereu te insecurity guard din na tur da ania
awak sanction amount le an na tho hi ain phulo kan ti em maya tin heng ba ga hian viewing gallery le court yet patni atela ana hian awain noi za le pakhat manania hei hi kan hmu dan ania a measurement kan laveka mun hian siam pakhat phei chu re khopel khet ater te hei in muang hian alema miang hi nia pakhat zok hi metariat diameter abiala siam ania court yet hi mu tu reng om lowa hemi hi an na hi asodi em maya ni hei kauter tur men tail phate po anzon inte aw manglo em maya hei hi awain noi za le pakhat man ani boka heng ba ka hian tunan tho an soi to jingan la tho zolo na sat ber chu hei hi nia parking area le up construction of parking approach road ti ania awain parking area big hi a noyals kan huang hian ban pakhat an phun don ek chawalani azo turan in ti to na hian thotran nia khan hei hi noi za somli pariat man la ania leizo bel tur tia soi hei he lai sir mong te po hi engma leizo bel ani chuang lova tin helai hi shooting range an man sa zol sa engma atuak khoilo ani boka noi za somli pariat chuanin akon awak sanction amount nen hen in phulo kan ti em maya tin a parking approach road hi hei kong ani mai ngala wain kan mu chemanga gate bulani parking approach road nu isom pangoman hi kan hanzot non le heta department ate chuan heta athang a resort pona kong omsa hi bin ko wa heta hian noi som tin seng ni omania tin heng ba ka hian kv KVA sangkhat transformer install turati ania hi kan muzo lova electric department thokta kan hanzo ta helai nevel re khole sevel khim shima hen KVA sangkhat omem kan te om lo thule alian ber zani somnga ani thu min sila tin shifting hi KVA zani somnga pakati chu an son nge ya ma se son tu hi department an ne asum local na kan shelo an tia a thok tu ten an tho ani lova he naman ringot po hin wai somrup pani le singa sang rian man ania heng ba ka hian vendor market area le toilet blocks no isamnga man ania an samoi nan sa thale mai railing neu te po a mai ro chu toilet pani sakman hi no isam ni chu tiang chu adin munania kan sa thiamin ka ringa kan resources nei te mi puisum kan ren cheme line kan ti du da maya he aya makle zol chu street light no isom le sangsari manzet work component ta hera tela kan han siar tir ngera thokte sunga install thar om chu battery asit mang to lo chi lithium ion battery solar street light som pathum an hone street light som pathum man hi awain noi som ani chutiang din mun chuan ya wangin ak taka min ko mu tur om lo a thok tu te ngei pona heta hen thil thar om lo an ti te tin heta hen la lang lo le retaining wall with slope stability hi som siam turan en noi nga le sing sari hei po hi retaining wall slope siam na hi kan huzo lo boka khatiang khania chuta chuan za somret pasari thok zo to ni in anin soi boxia khang kha kan vil sui dona tin he na hi DJ consultancy services minga mu ania a muna kala kan zo te an thok tu te le avil tu te kan bia ka tangin hei hi NECS no thok vek an lo ni boka kan kalaya lo an na lo tho mek lai hemi parking area na tho mek na muna engene an architecture and structure drawing hi a design tu po NECS tho ania he na in siak da na hian DJ consultancy services ming ni ma sela atak taka chuan minister fa consultancy firm NECS tho nge ni ti alang chiang le a department chan noya na sang te po du sak taka restricted tender banga pek vek ni in heng na thok to sang consultancy firm le contractor te hi akor mai ni in a phena hian minister hi abiru nge ya ke ni chuan kan ngai ni restricted tender na thoman mo thak le specialist ngaya na than thok tu te bi mingsian ngai manglo office po nei mu mal lo le experience le work done pola mu lo an tlang puya hetianga naman mo thak thok tu ra na pek ni si an thok mong ma bul latran lo tam tak alom bokani hetiang mai na na tho an chin awangin PMJVK tuna assembly house apo kan chai loi noi na ringot po hi an na tho to sumron thleng vek to si kumli chunga kan na tho to hi a tho na utilization certificate kan pek thailo awangin sang ni som ni pani le ni thuma kan project siam zong mizoram na kan sum hailu tur po min block sak vek tang he ani kha
hi kan din hun lian takania he har sat na kan to me ka mo phur te lian tak chu tourism minister fa pa minga farm NECSC ani ti hi ke ni chon kan ngai dan ania NECSC district council and minority affairs chuan du sakna uchuak single source selection bangin memorandum of understanding ni kumjun tha azia puya hi khoirama ma mizoram nge ya pola man ngai me ulo ania restricted tender po mi puin kan voi pui mang an to lain he farm district council and minority affairs no PMJVK DPR le concept not siam tura farm pakhat chau mai direct tak mai du saknu chuak mangan han thangnal mai hi aza thak kan ti hi Mizoram Public Procurement Act 2002 le Rules 2020 hi akal le ni in kan ria transparency langtlang taka sarkar kaltum naka anwai bo ne le in kan ria Minister pu Robert Romoy roi te hian Assembly House ange NECSC afa pata ani thu asaya kan ngai thave kanga District Council and Minority Affairs Minister chang tu Minister ne na anin lai chin dan po zoram mi puite tan tlang hriat ania kumsang ni som panga akhan MNF party hian khati laya minister punal thanzara chu achung te company HP floor mills in social welfare department noya na an huwa biscuit and supply awangin conflict of interest apuin FIR hial an thelut ani kha ZPM party chuan pu minister pu Robert Romoy roi te hi in soifia turle ai in soifia thailo ani chuan moral responsibility la a bangam turin kan phutani District Council and Minority Affairs Minister pu Arlal Zerlian po he na special taka anin pek dan soifia turin mi pui ma soifia turin kan phutel bokani khati kha voinia kan ron din suat san ania PMJVK te kan soya sum tam takaluang ralari vai bel se za som ko pali chuang min pek na kum ni aliam le to na kan thok lei theilawa ni kum October a phei chuanin za som ko don kha na somriat pali tanga som sari kha 1% chian la thokani chu na thok tu te chu junior consultancy ti te kha ngo kha kan shevekin karing a phena hian tunge om ti hi mi puin kan shedwa hetiang taka kan minister tele zelena kamru la chi rang rang an ne hi atra kan tilo takzeta voine local khom te hi azau theyang min puandar sak turin le zona po hi kan sarkar beng kheng khopa min zo pui nge turin kan ngen tak meu chawani kalome